غنجاي السخاء كان رغم المسرات رسول خدايو صدي غنجاي السخاوات كان غنجاي السخاوات رسولك خدايو
सादी मारिफत इंशाल्लाह दोदारानी अहले बैत अलैहिस्सलाम हकीकी दोस्तान पासखान योर शेवन जाकिर शोकसान इंशाल्लाह कई मासे आलाक खुदा के करीम करो मजात आबाद मदासी जनाब ज़हरा सलामुल्लाह थम तो खान आबाद अक्सर majlisin mazin cuma fotoğraf yaman pardon barkas varkas masih inşallah dunia di semua sekarang yang waktu semua inşallah pun zaman tamam क्या बना उस्ताद यह मुख्तसर कलाम मस खुदा वन्नस पन्ने रहमत से इंसान नस्लाफन अम्मात इंसान ईरान के शहीदन इंसान ईरान के शहदा इंसान वन्नस पन्ने रहमत से इंसान नस्लाफन अम्मात इंसान के नगरी की बहर रहमत ईरान के शहीद नाव फिर बाबा से बुलंद
मस्जिद मज तशरीफ फरमा पैगंबर आखिर ज़मान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर वादा बराबर दुख बेइंतहा बेशुमार सुहाबा साहब चलिंद नमाज जमात अदा करित मस्जिद हंदिस मेहराबस थर दित पैगंबर आखिर ज़मान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहित तशरीफ थवित सुहाबा साहब दोस्त बिहित दुश्मन बिहित शान शौकत असनास मज गई दरवाज कन सलाम आओ अख बुजुर्ग वाला पीर मर्द दोकि देख सलामन बजा तेल तशरीफ थोबन तो पाए मुबारक कर थप जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमे ब्रोट कि यह आव पन दोद हेत करे दोद इजहार मुश्किल हेत आव अथ दरबारस मज ये सात मुश्किल दरबारन मज ये दुआ गसान इंशाअल्लाह ये दुआ कबूल तो नेरो पा उम्मीद ये मजलिस मज ईरान मुश्किल आसान इंशाअल्लाह अब्बास हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अब्बास जनाब फज़िल्लाह पास अलैहिस्सलाम करे ईरान मुश्किल आसान इतस का मुश्किल बीमार मूल कर्जदार पन दोद हेत दरबारस कुने जाए इलाज बन हकीमस नश डॉक्टरस नश पीरस नश बन बेमार तेल बोड़ बार डॉक्टर यकीन महकम आसन अकिस दोस्तदारस जनाब अबुल फाजिल अब्बास अलैहिस्सलाम बाबुल हवाई हारिस्तन हुंद तम सिंदिस शानस पे वरो ईरान कर पन हिफाजत बड़ आवाज बुलंद अक सलवात सलाम बजायन तशरीफ थोन मगर अमे ब्रोट दोद करे इजहार यार सैल बनित अत दरबारस मज हाजत आमत आय पन घर त्रित यथ दरबारस मज उम्मीद इंशाअल्लाह तिहंदिस दामानस थप दोस्तदारान जनाब अली मौला अलैहिस्सलाम दोस्तदारान जनाब सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम तिम त्रावन पर प्रत मुहिमस प्रत मुश्किलस मज बका अम कर तारीफ अम पीर मर्दन बुजुर्गवारन रे सफेदन पाए मुबारकन करम थप जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज क्या कुरनस क्या कुरन रूद दस दुआ ब्रोह कन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी वुचान सारी बोजान अर्ज करे या रसूल
वारिया कम वक्तस मज कर तुहद जहमत तवज्जो थज बोझ सरी इंसाफ दीज छो तुही बहार अता छो तुही बहार अता مثل سموج مثل بوزي رس رس بوزي क्या तारीफ करान कोर मोल कर्जदार रेस सफेद पीन मर्द ब्रोख करी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इश्तिरोदो सरी दस बुदा थे ताजिमा सरी नजदीक पहुंच मैंने बापा ने किया बल्कि जनाब ज़हरा सलाम अलैहा सिन बापा इश्तहाजत मंद मुश्किल बोल मैं कर इल्तिमास तो जानान कि यह कुछ दायरिच कत जाय जमा तो त्रैजिव पन मुश्किलात ब्रोह कन पन्निस मुश्किल कुशास अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम युस अकिस लक्षस 54,000 पैगंबर नाव बकार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सा वक्त वक्त बकार अश्ती बकार आव ते बकार ते यवान तिशु बकार इश मजहर अल अजाइब पथ जाय ये दोजदार दिल फुटत आलव दी सान पन्निस मौलास क्या यस न बकार मगर सह गछ तुथु दोजदार आसुन यम पहचोनमुत आसि जनाब कुस गो मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कम गए अली बैत तोहरीन अलैहिस्सलाम इंशाअल्लाह तमिसी बकार मुश्किल कुशा जनाब अली दोजदार गस उम्मीद थावन मगर क्या वनान साहिब कलाम अर्ज कर या रसूल बहार अता का नो मवाजू नाज पाई तुझ साहिब मारिफत खुदा राज कुल इबाद ललवित वंजी मिस्र करियो खुदा राज कुल इबाद करियो खुदा मिस्र जिगर सका अवे परम के मासी सरी में के मुश्किल से हम हसरस्ता पगन हादर या दायरस यम अनने मजलिस मस्तशनी या सरी मुश्किलात के साथ आमीन अल्लाह Saçınız darbarsmaz
आमुद छुसाई या रसूल इन हज़्म खाली करा बहार अता लाही परवरदिगारा या अल्लाह शफीश पैगंबर आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करबला के सीरत शहीद आज़म जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम बिलखुसूस बाज़ई जनाब अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम परवरदिगार दीनी व दुनियावी हाजात नेक रवा परवरदिगार ईरान मुश्किल कर आसान सान दीनी व दुनियावी मुश्किलात कर आसान ईरान अस्कर पन हिफाजत अता परवरदिगार यत मजलिस पनुन रहमान मजलिस करुन मजलिस रहमानी मजलिस करुन मजलिस रहमानी मजलिस करुन मजलिस हुसैनी यमियत आमद मर से बोझ निजान मर सगीर व कबीर यहन तवसार नेहन नाम नाम हाजात रवा शफीची परवरदिगारा मुश्किल कुशा बादशाह जनाब अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम परवरदिगारा सानी दीनी व दुनियावी मुश्किलात कर आसान शफीची सोरिम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम हमारे हो बीमार इल्तिमास दुआ कुर्बत मखसूस मद्देनजर कि हम मोमिन बीमार अगर यथ मजलिस मज कहाँ बीमार यथ गाम सदर कहाँ बीमार यथ गसार तच बीमार परवरदिगार शफीश सूरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बीमार उम्मीद दारिश परवरदिगारा कोई मोमिन मरीज़न बीमारन बख्श शफा हर फन दवा खानुक दवा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सलाम से दवा खानुक दवा खुदावंद हाज़रीन अलहुदस्ताब वफ़ात कर गरी के बहर रहमत साबिक़ खान से नस्लाब वफ़ात कर गरी के बहर रहमत ये बंदे गुनाहगार सिनम अमात अस्लाब कर गरी के बहर रहमत परवरदिगारा ये में मजलिस बरकत का ब्रतस कर रूह तन कर मसरूर आज नियामत है बिश्त कर ज़क्सिर दुनिया का घर का सब खता से बपास जनाब ज़हरा सलाम अलैहा बपास जनाब सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम
परवरदिगारा तिमन गुनहन कर्ज गुजरा सानर गुनहन कर्ज गुजरा परवरदिगारा सानिस मुश्किल अस्कर आसान परवरदिगारा दीन सुन कर मुहकाम मेरे गला पर थाओ सलाम ईरान करुन पन्नस मकसदस मज कामयाब ईरान करुन पन्नस मिशनस मज कामयाब ईरान बुजुर्ग जालिम फना ईरान बुजुर्ग जालिम फना शाम बुजुर्ग जालिम फना लबनान जुल्म जालिम फना फलस्तीन जुल्म जालिम फना परवरदिगारा ये दायर जुल्म जालिम फना ये कौम जुल्म जालिम फना परवरदिगारा अमेरिका करुन नेस्त नाबूद इस्राइल करुन नेस्त नाबूद इस्राइल के हामी करुन नेस्त नाबूद परवरदिगारा ईरान अस्कर पन हिफाजत अता पनुन साय अता इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम तो वसलाम सुन साय अता जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम तो वसलाम सुन साय अता खुदावंदा यम सोनिस कुमस मज बेरोजगार जवान शफीशी शाहजाद अली अकबर शबी पैगंबर अलैहिस्सलाम तिमन सारी जवानन कर इस्तुक रोजगार अता यम सानिस कुमस मज बेरोजगार जवान तिमन सारी जवानन कर इस्तुक रोजगार अता यम सानिस कुमस मज तालीम तालिब इल्म यमो इल्तिमास दुआ कुर्मत शफीशी बाब इल्म जनाब अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मदीनतुल इल्म जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवरदिगारा तुम सारी करुख पन्निस मकसदस मज कामयाब करुख इल्मुक बहार अता करुख इल्मुक खजान अता करुख इल्मुक नूर अता परवरदिगारा हाज़रीन करुख बजात आबाद खान करुन बजात आबाद गाम थाउन हमेश आबाद मौला से दोस्त करुख बजात आबाद दामदा सानिया हद करुन इमाम मस्जिद नूर साद करीम गुनाहगार चश्म आमीन मनी was सारी दोस्तदार क्या सारी जय पर यार कैसे अर्ज कर या रसूल शुभ तुही बहार अता कानो साखा राजकुल इबादत कर या खुदा पारन हाजत त्रज ब्रोट कन अथ तुल थोल ये का अथ पत्थर थाय ना कित पड़ा से कोरि मोल कर्जदारन युस पन दोद हेत आवत दरबारस मज उस दोद करुन इजहार त क्या करुन अर्ज जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदान
Estivanov sari vadar arz kar ya Rasul Saypan koy mulçuk ya Rasul Boços koy mulka सारी दुआ रफीक लगमो निसार कर तुम मुराद नसरी छमन मनन लगमो जवानी बंदो घर बार बंदो आय आग म्यानो आसा मुश्किल है आमुद चुसाई आग बस दर्द छन जरूर क्या करार म्यून जो खिलाफ बहुत वन तोरुन मिस्र तय फिक्र शायद कि बस उम्मीद सान आमुद छुसाई या रसूल Gadabos, Gadash say agbyano, Warbor sun aksada bozakna
पोश कोरस तस्ली जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एमिस कोर मलिस कारदारस Zagfa manas beyi. देवान चेयर गसे Devan. इंसाफ की तो इमाम हुसैन ने दोस्ता सारी दीवारों दिल पड़े पन्न हाजत हत मुश्किल त्रो पोर मोल अगर कर्जदार का आय आग नारो बकस पन्न दोद बनया Mishmanan Pascan, अगर रास्ता बस सोरी कलाम त्रावान ज्यादा वाला ये मजलिस कसम ज्यादा फर अगर तुम अख वदना करू तो बस अमिस कम कोर मुश्किल आसान अमिस कोर मजलिस Jos कोर बोला दरबारस इसको मुश्किल आसान बोला ये कायनात वन पे पानस क्या आस पे कोर मारो ए वो हाजत लूट कर शेर खुदा दीवार मुश्किल कुटास आय बकस आला आग में आरो Assassinado por quê?
Allahu Akbar. Yine arkaya kalkmamıza yapılıyor. Arkadaşlar Hüseyin, suyu korkmaz. Annemizin korkmaz yiyip. Eskeri baydama, eskeri Gülistan'dır. Bayılmamız. Rusulü kadar sandalyeye vali basaramaz. İmam Hüseyin'i çok büyük. Yüz koyun ona yedim çıkıyor. Bırakın bir kasam. Yüz bir kadar geçsin. Yüz İslam hekil olacak. İmam Hüseyin'i çok hakkında koyuyorsunuz diyor. Ay İmam Hüseyin'in kalkıyor. Ay dokun yani. Bakar şu İmam Hüseyin ya da ayyak beyler ya musafir
Hüseyin Santos Ançımada. Devam. Kodgo. Kodgo Hüseyin. Beyman. Devam be. Geçarlı tercüme ediyoruz efendimizden. İmam Hüseyin'e gidiyorum. Gel bana gel bana. Kapını konuşan zanzara baba. Oh,
İmam Hüseyin Musafir aye yar. İmam Hüseyin Musafir aye yar. Hayat İslam'ın hul İmam Hüseyin. İmam Hüseyin. Akatlar gönül yaman senin yalanlar gariba. İmam Hüseyin'in musafiri. Zakarizam dua Hüseyin ज़्यादा वक्त नहीं वो उस मकसद से इंशाल्लाह ये इमाम हुसैन से ज़्यादा नमाज के ऊपर माइस या क्या इमाम हुसैन माइस इमाम हुसैन ने सब से ज़्यादा का है तब मैं कुछ कहता हूँ जिससे इमाम हुसैन दूध का Ay huzur vardı. Mungkin huzur vardı. Mungkin sudah vardı. Mana pun mesti. Kerja cepat dalam. Kerja cepat semua. Kerja curi uzar. Memang dia lawan apa? Ustadz Zainal, sudah hadir. Dan jamaah Khudaya, mulai bisa menghal. Assalamualaikum. Hai. Namaste Injilian. Mencoba sekarang dalam bersumber. Anılar tarafı Badakırkız Zula'da Yelisi vakit bu İmam Hüseyin'e sıntırsınamız kılıp Bahtıban Bernefas Ağabey Bukai kini syabutira Allah Akbar. Tapi mana?
Tahki alanı. Buyurunuz. Patronum Şahin. Müzayim Zeynep Salamullah. Zeynep Paklat. Osmanlı Kurbulat'a Suzan. Ahli Beyt'in Uşuklu'nun manam Kreşni. Kosazını korumalı uşakları. Aşamaları da saslarla vermiş. Dokun ben bu Zeynep'im. Ama aşım yok. Hani yanlarım yok. Bu kadar Zeynep artık neredesin? Şahane benim. Benim yavrum Zeynep. Aptallarının içine senin oturaksız değilim. Allah'a ben korumayım. Ben Hazreti Hansız Aşin Eyüp. Emsiye tızıklayış, demesini Ahli Beyt'in ağız. Kılıklayış, Ahli Beyt'in Zeynep Öztüreyş. Devam ettik başka adı başık. Devam gaya Ahli Beyt'isiniz, bakan çıkıyorsun. Allah'a emanet devam bozarım. Ben zamanı o boyun korumayı var katmanı. Emir kuvvetinin dışı dağımız doğu. İmam Hüseyin'in kanını uçtuğu. Yeni el abu başı kedine tustanılan eli gecikmez. Ve ay civarında. Anne Profet Zeynep Salamullah basmış. Yalnız konuştuğum değil. Şayet Allah'a basıyor. Dünyaya baskırısın o salamullah. Yay Zeynep basmış. En protej bir bütün Zeynep bas. Görkürmez an Zeynep benim bütün masum çağırıp duruyor. Vakır beçelik. Kahveyi. Sewagau. Nabi musuh binis patah. Panas banget. Tukri wadu besar. Kasta saya Imam Muslim punya. Budaya. Syukur Imam Muslim. Aku iman sekarang baca Abang. Rabbin tamam sayın. Kapan? Ini apa pernah tutup kaset. Hazrat Zeynep Salamullah bas. Nama buku masuk cawan trish. Tapi secara Imam Hussein Khan Zainab'ın duduk misaytı. Hazreti Sultan Salamullah alas. Allah'a Akbar İmam Hüseyin koymalı bir iş bağlı. Suka kaçı suka kaçı Geldi. Ya kuş bağlı şu. Ali askerine selamlar. Kapıdan hadi koymalı bu cayı bağlı. Cavanı divata sıyırma bu cayı. Babuş kuskan yediğin namazı şima bu cayı koyuyor. Bu hali bakış kusudu yastasıyım. Güveşlerle bunu tanıyor. Ah Pınaya! Aslan genç bulmuş. Davanız. Kasım tutmaz. Toya boyunca koymuyor. İmayı koy tozmucu. Yanlarına gelsin. Koymayı hakkında yüklerisi. Davanız koymanın mesut boyunca koyuyor. Adıma giziyor. Kasım tutmaz. Kimsin? En baba ne diyor? Ne diyor şikalar dinliyor? Dubnes İmam Hüseyin'in kanı uçkuruyor. Ben onu çıkamadım. Ben de hoş ki sen anlattım.
Sakadayım babası bınav Yıma Hüseyin'e damar çekiyor Kasım kapıdan yazacağım Arada sanki istadı Bırakın onu kasım Dağladı bu palpoy varın patumayın Bu eli asıl
İmamımızı bir koyduğumuz adet. Yıllar eser imamımızı bir spektalar yapmadım hayır. Her yer saklanıyor bir çağ. Ya bizden saadet. Neler müsaade var, programlarda bir kısmımız ne kadar bir izlemez. Yeni bakımız anımız, İslam'a geliyor. İmamımızı bir koyuyor, badrasmış. Ve ata badrasmıştığını anam. Larkın, patçısana. Aksıda sarı imamımızı badrasmış. Namanos, yelhan kunyamaya testi mübarek. Ya hal kasmına imamımızı bir koyuyor. Em sahip hak bozduka hak. Ya yelhan kunyamaya nazar. Ya apna müşavut payımız bağlı sarı. Apna imamımızı sarı.
Yani baba Kosmediya'da Yıkılan kandıran 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 Allahu Akbar. Devam. Hazreti Musa Aleyhisselatü Vesselam sağ olsun darvaz kısmında agaysan. Hüseyin azgeç doktas. Devam yerim. Koyfulmut. Nereden pırpırt sarmışıyor. Rahmet sanatçıda ben Müslüman. İmam Senettin'in tanıdığını görmesi zaman. Hazreti Müslüman'ın boys tanıdığını. Allahu Akbar. Ya koymalıyım sayına pırpırt. Ancak Hazreti Müslüman'ın aşırı emkibut. Ama öyle koyduğundan nazım sarıştı. Nasıl yazkılaymış bakmayın. Buyur gezmalar ne ağda bu. Kurtulamayın çok lazım. Bota sabır kurt babu. Sabır kurt. Herkesi kaymaktan bir samayın. Ahmalim Basarım çantadan. Geçen habersiz çoğunluğu. Koymalıyor bir iki hoca var. Başkanlığın haber. Başkanlığın işte esnemsiniz sorgulasınız var. Cevabı duyacağım. Hazreti Müslüman. Davatım o Hazreti Müslümasın. Bu kız geliyor başkası. Ahmet'in ötesi bu kız geliyor.
Hazreti Rukiye sizi tasvip abisi dokuz. Açtı sahabasız ummet. Bağlayıkta soğanın kanında. Muazzam doğru. Şurada, Hamid'e, başımı kullanmayın. Atımı sahiplenmez. Yani baba, ne yapayım da sen kullanma. Başıma gelsin. Yahboyan bağlı. Seni göster ekmeğe. Açtı gösteriyor ekmeğe. Ne göster siz mi? Ama tamam bu sıfat bezeyini bacamam. Bana kuşusuz balı bütün Şam'cı vakitler travcına zamanlar Nasıl bağlı Öte konusu tu. Ya akmesi. Berkaçına baran. Kota asal şarkısı. Yas arkamı bayınızda. Bu düşünüyorum bahsedi kaldı. Devam. Zeynep'in konuyu mübarek. Başını Necef. Ya sakın kat. Babna smavu. Necef ka sakna. Ne kuşan da sakatozi var. Demayet kahten içimden var. İman Zeynep aşağıdasın. Allahu Ekber. Bachas kosan bana aymardas. Cenab-ı Selam selamun aleyküm ve sıkka. Bachas kosan bana aymardas. Azare Meritim Najam Garsak, Kadimanji Menus Barbabos, Zainal Mai Wajib Pahnaja, Bekas Musatya, Swachan Cheshmul Mata, Swachan
Saçan çeşmeden saçlardan bayan. Var mısın? Saçan çeşmeden saçan çeşmeden saçlardan bayan. Kamar karmayan arman çok karar zulmün var. Saçını çeşmeden saç paran bağlar. Yiyen kafan hep hazret abasan. Devan bir misaklık. Masaki kargo. Ahvamu Masna ardahan bayırız udyadu avu. Saçanı çeşmi vatan saçparan ardahan benim kafam hep hazret abasan. Sallallahu aleyke ya Abdullah, sallallahu aleyke ya Mazlullah, sallallahu aleyke ya Şehida. Ya leytena kunna ma'akum فنفوزا فوزا عظيما فلدنا رسول سمتان قبول سوني ودنتان قبول أستعون جناب الزهراء سلام الله على ذكر رزاق يمصن صداوتنا بر تربة حضرة الزهراء سعدان نظر سنياز كر قبول من مطلب كن سمطلب كر صلاة ورقا آسان المشكلات كر آسان شان دادن كر دوا عاشتن كر روا